Ni aikari a itora ria Ilondo Kilani gicigo-ini kia ubunge gia Kajiado ya Ithũĩro mari mihango-ini ya kugeria guthondeka na kunyitithania mibaibu ya gutambia mai iria irerikana irathukangirio ni njogu igicarania na mai, kuria mutugo uyu wa njogu guthukangia mibaibu na matangi ma mai urerikana ni wongererekete mwena ucio. Kwa hii laini kuanzia naitwa Lingoibor mpaka Holy Ground imeharibu hapa sana mafuregi na matanga. Mapaipa wanaong'oa, wanakunywa maji hapo, ng'ombe hapati maji, tunahangaika na kiangazi na ng'ombe wanaanza kukufa sababu ya kiangazi ama ya kiu. Hakuna mtu anapata maji kutoka hii area yetu. Watoto, ng'ombe, mbuzi. Thina uyu wa tharikira cia njogu wongererekete ica-ini ikuhi kumana na ng'aragu iria ithiete na mbere kugumira bururi, gukirikana ati nyamu ici ikoretwo ikioha thabari iri rũru-ini rwa njogu itanyihire 20 kuma runyanjara-ini rwa nyamu rwa Amboseli kumana na wagi wa irio na mai amu gutikoretwo na mbura kwa ihinda. Tumeandika report na KWS kila siku wanakuja. In fact tukiwaita wanakuja immediately. Nakuja kukaa saa ingine na sisi usiku na kuwastua na rubber bullets waende, lakini hakuna. They go one day, after 2 days wako hapa. Aikari maugite njogu ici ikoretwo igitharikira micii yao mathaa-ini ma utuku na kuingira migunda-ini undu uria riu matigite na hathara ya guthukangio kwa mimera yao na kwaga toro makitana na nyamu ici. Ilikuwa na machungwa karibu 300 hapa. Saa hii ni miti tu zinasimama, hakuna kitu. Ilikuwa na avocado ya Hass zilikuwa about 80. Tumeenda shamba ya chini, mumeona vile wameharibu. Nilikuwa nimeweka mandizi, nimeweka kitunguu, nyanya, nimeweka sweet potatoes. Hakuna kitu. Wameharibu kila kitu. Ukienda kukaa pori kama hapa na ni ndofu ndio naongoja na una silaha yoyote. Tunawakisha moto ili atusaidie. Tunanua mafilimbi ili tusaidie. Na ile mabalumu tunapasua tuseme kama aina ya pinduki. Tustuye tu. Riu aikari aya marahoya thirikari mateithĩrĩrie na njĩra ya gutigĩrĩra nyamu ici nĩ irĩ na irio na maĩ ma kũigana nyanjara-inĩ na oho gũkorwo na rũgiri rwa gũcirigĩrĩria amu thĩna ũyũ wathiĩ na mbere ma gũtigwo matarĩ na maĩ kana irio nĩ ũndũ wa tharĩkĩra ici. Atapatia sisi suluhisho ya nini ya ndofu na sisi Masai na ng'ombe, kwa maana kama kiumia sisi yote anakuwa hakuna kasi hapa. Kiumia kihituku ruhonge rwa KWS rurerikana ni rwateithĩrĩirie hari kuingata njogu 30 iria ciatharĩkĩire itura ria Ewaso Kidong, no na kuri uguo njogu ici irerikana ni ciambĩrĩirie gucokereria na makiria matura-ini ma Ilondo Kilani na Ole Tepes. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.